also. UMLA uba Meryl Bonds im haringkat UMDC Kanongpo constituency uba Balajit Rani mentagasngi ulaya kendu ya Deputy Commissioner Karib Hoy bat Chairman Jongka District Selection Committee Abhilash Baranwal ha kaba kilaya kentu man penbena kloy ya ka result thungkam na ka benta ki kam DSP Jongki Snem Arpo bat Arpo we kabadang sa man penbena ya kani kasian jam lasyem da ubas im kum ka jubab ya ki jing ujor na ki babun ki samla traishnong ki bala apply ya ki kam baper kum ju ru ya ki jing sokya bala penpau da ki kme ki kpa jongki ha ka bayadai bat ka jing penslam ban penbena ya ka result habakren cekilat pathai khubor hadin balawai ka jing elang ubas im ula penpau ba ka jing yakren kalong ka basaiso Most prepare for Rainbow District yang kepada dari tes ke exam atau usnam ada for way kabadang sa adu mentah sa tek ya kabang 4 lah demi yang result kita ngidang ngiting suk ya kinom nikmat na chairman boy ban budin yang kini kam ledon sipun ki samla watkam ki badang jai am bala no result kan bi bat hadu ju popor ki par ki bala juwan ban kendu na ko se popor man snow ya ngiting suk ya kalau ki slam jam result bat kaji keren tolong ke bas snow tenang bat gila persu ya kini kam na kabanta no ban employ